Kironi PS ki parlo rikang mi home number C arong amikar Bidyaram terang na pen aminai di PSOP smin terang pi sardok po rong hang academy higher secondary school pen higher secondary final exam along phan trokner kebra trok si pen chipa undun si distinction kachepalong dunlo. Lason si alang li pu pai puan si ki duklo arni wang bang hem ka chongdat pen si aso phan lu pachari lo. Apo bang hem ki kim chongdat pen ape bang ki school along an ka chutun dun chot pen si asu pia phan lapuan kabor I dun pen si misen satlang thek chipalong ponno. Lason si akang tuyang deng ka chipa charli dun long jia phan akithe ki ding atum aphan chuningri ponno. Bangso Higher Secondary Result Kimisen Porjulong si Karbino Thomas Council Board Chairman Sotro Singh Teronta ahemalong an damsi humri damlo. Lapen kimi kichokalam chingki chithan chimum tekang padopong. Secondary result bangke pilo pen ke alang lisit ladak pen ke 87.20 laso ana percentage long pen alang li distinction talong lo par ke all subject par ke first division laso result long lo pen ning arong lo alang li lapan cepa kosto pen alang li ke pas laso ke mesen na joini nili dak nang humri lo pen along same matric ke pas a candidate tumlong same nili humri dam par ke non higher secondary ke pas long same humri bom pen non asmin terang pi alang li long pi ni non nang humri lo kadom nili men lagi asmin terang pi nili arong lagi wanong rikang mi hom nili po men bidaram terang nili payamen animaing tipi lapen nili igamen bange sarong ki terang lapen nili HS ke sarok porong hang higher secondary school pen si pass pon lo nili percentage bange 87 anwan lo. Aprang nali kona school sila. School nili class 1 pen non HS pass pin an lo ladak sarok porong si kidon. Nali tumi school long bangko ando non son la HS biasa to. Nili tum nili batch along bange 13% do. Ano bong da pas lab long. Oh pas lab lo. Non ke konat sigi doni la pe ko pi stream se ani ko mat Non nili ki doni pu bange achini pame melang hem tum pen chingwai nang la. Kironi pen mohan teron Karbing long life.